الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan ha kami Islam, murah-murahan ha waktu ini makakawa na isab kita niyo pangadjian dahin ha amin pangadjian laung ta bunga sin pag-iman. Murah-murahan na waktu ini makapuso kita niyo sin amin bunga niya yato insyaallah subhanahu wa ta'ala na yari ingguro na to amon laung ta tagsuko sin amin waktu ini insyaallah ta'ala. Nari na ako magpalukay tukbal ko na kaniya in microphone wayron na rukaying daing hakuro na to kalasahan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga palanggungan na mo pag-aarama. Yari na isab kami hawak to ini manalam salam kaniyo mga langgong na mo kay mangud na mo pag-aarama. Salta yatud na mo maun pahadarat singka mo in panghindu dahi nga kalam simaha su simaha tinggi damikian dahi nga hadis sin junjungan taniu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggungan na mo in pangadyan na to haruman ini masira kita niyo pangadyan musu simbunga sin pag-iman. Dari niya imakapuso da simbunga sin pag-iman. Amura imanga sila tutug in pangatayan nila iwan gawut magrida magtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In pangadjian bunga sim pag-iman yatud na mo haruman ini maun palawman sing kamu yan kamu apamaybay imbar iman salta imbunga sim pag-iman niya di siya maparinta sin napsu, di siya makontrol sin napsu niya. Hati niya siya magbabaya-baya hanapso niya under control niya in napso niya.
Dahil nga kakawasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari biyay tak kato taniyo. Sin hadis sin junjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda niya, dahil kan Abi Hurairah radhiyallahu an, rawahu Imam Ahmad, qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sabda sinjunjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, di mawista beriman cukup impag-iman niya hatta sehingga impag-iman niya yan hatta yakuna hawahu, hatta takuna hawahu tabaan lima jitu bih, sehingga in hawa nafsu niya yan magad hapya sampai sinjunjungan tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga umat Islam, yan imbiyay tak kato taniyo, sin iman taniyo, in beriman, kontrol niya, in nafsu niya, bukon nafsu niya, in magkontrol kaniya. Sabab mga tuan, biyay takato taniyo si mahasut si mahatinggi. Walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ard. Apabila in marayaw atau apabila in bunnal magadna hahawa nafsu bukulan kataw rin magkangi, lapasadatis samawati wal ard, magkangi in 7 lapis langit iwan 7 lapis lupa. Mga tuhan, aturun na to na hindi matuhamasa na to ini. Biadagbo hiluhala imadya na. Sin wayroon paghiluhalaan na impangasubo uno in sabab ng dahi panaghiluhala imano siya maghiluhala. In jawab niya tuan na parinta sila sinapso nila. Kaya pagbayaan sila sinapso nila na yaon na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, walau ittaba al-haq, bang imbunal magadna, kapag bayaan na sinapso niya, kumangi mga tuan, biya na singkakangi amasa na to ini. Imbar iman di, sabab piya agad niya, hapya sampai sinjunjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab mabaya siya sin iman sa bunnal. In iman sa bunnal, sarum sa adlaw, in iaagaran niya kahatulan. Bukon siya piyag mamandahan sin hawa nafsu niya. Sa gawa, piya tutulid niya, in kahatulan sin akkal niya, iwan sin atay niya, iwan sin anggaw tabaran niya, tumaalok pamahasot si mahatinggi. Amo yan mga tuan, imbunga na puso si mga bariman. Way napso nila, agaron nila. Sa gawain agaron nila, uno imbiyayta si mahasot si mahatinggi, dun hanap subyutang kanila. Naring nga sabab yan, kapirigluhan dakula, hamano siya, iagad niya in hawa napso niya.
Hawaita sinallahu ta'ala hayat niya. Kumangi ing babaw singgumi. Biya na sinji matuhamasa na to ini. Bangsa jawukun. In mga manusia. In piyamarinta nila. Hakabuhi nila. Napsu nila. Wayroon bayaan magiluhala. Wayroon bayaan magkano. Sabab di kabayaan si mahasut si mahatinggi in magkalo in manusia yari hababaw singgumi sabab wayroon pagkaluhan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Piitaan sinallahu ta'ala in manusia ayaw kamu magdaruha ka di hababaw singgumi sin ubos na hiklad ubos na piara sinallahu ta'ala in pag-agaran sin manusya di hababaw singgumi in naghatud mon kanila bukun ordinary tao pini sinallahu ta'ala bukun piagbutuhan sin magbubuto bukun pini sinisiw barakal in nagpi sin naghatud sinatulan mari pababaw singgumi ingan niya kanabihan ni ban karasulan. Amo yadto mga tuwan, imbar iman, di nila pag-akarunin napso nila. Sabab pangakad nila, hawaita sinallahu ta'ala ayat yadto. Na, mga tuwan, mangannal kita niyo marayaw hamasan na tuwini. Bukun kulang yung pagkaon, bukun kulang yung pag-inom, bukun kulang yung panyap, bata silpon sa dyan ang buktaw, upat yung silpon niya. Pula-pula mga bukta, uupatin silpon niya, yadto pag itunggin ba? Aun silpon niya si Singi, aun silpon niya Rakula, aun Malaggo. Sa may tayan din naman makapag-ibadat marayaw. Yadto hay sukgin ba? Iwan arus kaldos nila. Yadto hay sukgin ba? Iwan halo-halo nila. Magpisin halo-halo. Halo-halo biubutang halawm sin butong. Halo-halo biubutang hataasa mahaba. Halo-halo biubutang hapinggan. Ginis babara pa sin halo-halo. Sakali mga tuwan, wala nakapagtag-ipon marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, kontrol siya sin napso niya, bukong siya in nag-control hanapso niya. Dahil nga sa babyan aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baita dahil nga ina na to ina singkatan bariman ummahatil mu'minin an Aisha radhiyallahu an baita sinina na to Aisha radhiyallahu an unin baita niya kato amin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala jimatu hamasan yasa jumatu haumat haulihan ini apabila in napso nila magkontrol kanila bukon sila in nakakontrol hanapso nila hapagbaya haatulan iagad nila deng hamahasut si mahatinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam nagsabda injunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin sabda niya, siraru ummati. Dumatungin sa ngi manusia. Amon yung manusia no? Diulan nila yung napso nila. Yakuluna alwan at ta'am. ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتصدقون بالكلام ولكن لا يذكرون الله إلا قليلا فهؤلاء من سرار أمتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Aturatuan ng kapirigluhan sin napso.
Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdulbaya na manusia sin pagkaon. Nagdulbaya na manusia sin ginisan babara pa pagkaon. Sarawa wala nakapanumtum pa Allah Ta'ala. Wala nakasambahayang marayaw. Wala nakapuas sa marayaw. Wala nakapagsarak ka marayaw. Uno-uno ibadat, wala niya inahinangin marayaw sa nagdulbaya sadya sin pagkaon masarap, sin pag-inom masarap. Halo-halo. Sali da halo-halo sa dugay-dugay nanam. Lagon in restaurant katan, kinaman in restaurant. Turayan tuan. Na. Uno pa. Yalbasuna alwan al-siyab. Nabadyo niya na ingkatan ginis babara pa badyo. Badyo milikan aun na. Badyo Arab aun na. Badyo Malayo aun na. Badyo iyakan aun na. Katan ginis babara pa simbadyo. Nabadyo niya na. Sa kawatuan, padyo hipag-iibadat, wala siya nakapakay, marayaw. Papagtiaunan, ubuson sing kababayan ni maidlap. Bihon ni maidlap, haula Japan, haula China, pamanga Hong Kong yung kaibanan, mamisad na maidlap. Dahon pa panglurukan. Na, mga tuan. In ni'mat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa napsuin nagkontrol. Uno pa, wa yatashaddakuna bil kalam. Ginis babarapeng kabtangan niya sa wala doon na kabtangan niya yung kabtangan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di makawak pahalain nagkabtang, di da makawak pahalain di mo himbar iman. In kabtangan niya pahala, in hundong niya pahala. May tayad to, kiyo kontrol, aon parsugpatan, aon tiaalukan sinatay niya panagpapanjari. Hamuyan tuan. Kaya kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na bang mahinang si mano siya imbihad turagbos. Siraru ummati. Daing ha mga ummat nakalamod mangin. Sabab in nasabot pagkaon, in nasabot pakayan, in nasabot pag-inom katan, sin nasabot yadto, ni'matun min ni'amillah. Dahil ha mga ni'mat, yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala, pakayon niya pamagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, nahikarit ay napso. In napso pamarayaw, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato amunin napso simbar iman. Yaun biyayta si mahasut si mahas tinggi hasuratul kahf. Tutung basan sin Allah ta'ala dunya iwan adlaw akhirat. Parman sin Allah ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Palman si mahasut si mahatinggi mattan tuod sa bunal tuod din mga sila. Wala na nila iagad to din napso nila. Amin sila in tagkabayaan. Sarawa, iagad nila sa dyan napso nila, pakabayaan sin pag-iman nila. Na, iamalan nila yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukunin iamalan nila napso nila. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tiyatakamahan sila sin Allah Ta'ala sulga. Ingan niya firdaus. Wa ma adraka mal firdaus.
Bangkawa subon uno tuod impanghati mo simpagnanan sulga Firdaus. Umbol hambuok sulga. Pagapasan sintaw doon niya inumbol hambuok. Umbol hambuok maingat. Umbol hambuok matawd sin. Umbol hambuok katam. Basta umbol hambuok pagapasan sintaw. Natuan pagapasan nato inumbol hambuok biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ngan niya jannatul firdaus sinujula. Impaghulaan niya sulga ingan niya jannatul firdaus. Na, may tapahulaon siya madto sinallahu ta'ala sabab na kontrol niya napso niya. Bukon napso niya inagtunyok sinatay niya. Bukon napso niya inaghindo amata niya. Hisiyo, amin parukunan. Amuin atulan hiatud sinjunjungan marikato. Sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yung mga tuwan. Bangin mano siya hamasan na to ini pasaran niya. Innapso niya rin siya maun pakabayaan sinallahu ta'ala. Magsusung. Salta magtataod in problema jumato hababaw singguni. Maita magguwa in kanikmat-nikmatan. Magguwa sabab hinapusan ummatin ini. Kadto'y kung ibalik tanyo sa jaha silpon. Aw nahambuk tao patin silpon niya. Sarangyad to nakaibadat na siya marayaw. Nakapagtag-ipon na siya marayaw. At awasarang yadto, matawd ning kialasahan niya tao. Sa kalituan, hasabab sinnabso, inupat silpon niya, kaya pagmaksiat katantan pa Allah subhanahu wa ta'ala. La yabguna anha hiwala. Kaya sinallahu ta'ala, insulga yaon, bukon bias hindi adunya, bias hingkya bay tak tarikain na. Halo-halo da, salit dengan sa lumagpen tao. Inasulga, way na paglago. Sabab satisfy na kao singkatan, kaya na naman mo. Ang pendi ka, to pagbay taon lang yan, to tas bod halo-halo. Mamus, sasakatan, marak, mulin, silikan, madto patasim bod. Bangka suy-suyan, yad tuin tauti, masara, patasim bod. Yad, madtura, mamus, sasakatan, butangan basin, silikan. Mga tuwan, sulwa. Biyay takato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala la yabghuna anha hiwala. Inakaw makaig. Sindayaw parasahan. Hapag kao na pag-ino makatantan. Na, manjari hasabab sinnapso. Na mga tuwan, imbar iman bihad tuwing kanila. Yari biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis. Dain kan Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama akhsha alaikum. Tantu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Immatan piyagbubuga-buga ko. Jumaturuun kaniyo. Bang di maparayaw yung pag-iman. Bang di dumayaw in taalok sinatay madto panagdaak kaniya. Innama akhsha alaykum in piyagbubuga-buga ko. Jumaturuun kaniyo. Shahawatul ghay. Amo na yung shahawat mangi. Hati niyaw syahwat marayaw. Na pagkaong mangi iwan marayaw, imbar iman impini niya syahwat pamarayaw. Upamakun bungang kaw yawn dua. Inambuok halo, inambuok marayaw. Impiyon simbar iman, nambuok damod yung marayaw. Na, sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam impiyag bubuga-buga ko
Jumatuha ummatini, hawa na ako. Syahawatul ghay, amin nafsu pamangi. Na, imbar iman tuan, nafsu pamarayaw. Na, hauno nakabutangin nafsu mangiyan. Syahwatul ghay, syahwat pamangiyan. Haru ayar-yawaran na to. Bibutunikum, yan hatian niyo. Wa purujikum, iwan yan haut sindwabud. Tinya, aurat. Himbar iman. Tuan, kontrolun ng nafsu niya, may taon kasipog niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In syahwat sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makasipog dieta yan atian niyo uno yan bukisan intian bukun intian buriga doon na yung pag-inom, doon na yung pagkaon, doon na yung mapaso, doon na yung magut, doon na yung mapait, doon na yung katantan. Di tuod imian intian mapait. Pagbubutangan sinap sumangi, yan natin. Unin natin niya, pagkaun haram. Pag-inom haram. Na aunday sa pagkaun halal, aunday sa pag-inom halal, impini simbar iman halal sadya. Na yung pangasubo, aunda vitamin sinapi simbar iman pagkaun halal, Joko pin vitamin. Yaon na yung kataan vitamin, pagtagon simbata bago yaon, multiple vitamin. Amin pagkaon halal, yan doon haning vitamin. Amin pag-inom halal, yan doon haning vitamin. Ada po ning pag-inom halal, ay haram. Wala doon haning vitamin. Mayta. Kanti kuno hambuk tao, tuwa. Hambuk galon, amin 8 liter yaon. Maubos niya. Kasabil. Amin ang kakisyaw. Hindi bang pilang tao diyon sinang kakisyaw. Hang kakis parwakis. Maubos sinang buktao. Kadti kuno yan tuan. Na yung pangasubo. Nakaubos siya 2 kis. Bihon taon. Vitamin pa. Asubuhan ng doktor. Bang uningan sin vitamin 2 kis. Bil in naubos bang uningan sin vitamin yan na mga tuan amo yan fi butunikum shahawatul ghay fi butunikum yan doon natin niyo maksud din imbar iman control niyo bang kaya napsuhan niya bukun halal stop yan unin napsun niya nasa balkaw. Di kabayaan siniman ko. Di kabayaan sin pagtutuhanan ko. Di kabayaan sin naraak marika ko. Ano yan mga tuhan? Sa way consultation sinuno. Imbar iman makonsult ng kataan. Di nga sabab yan mga tuhan. Inkahalan na to hamasa na to ini. Misan biya nahan imbanos sing kabuyanan masiin tao halawm kasusahan sabab in iagad sin tao amuna in napsu niya na hauno pa nakabutang imbar iman bang tungod papagkaon bang tungod papaginom in iagad nila sadya kabayaan sin Allah Ta'ala. Kulu min taybatin. Kaon sadya kamu simarayaw. Naturayan to. Inom sadya kamu simarayaw. Na. Shahawatul ghay fi butunikum. Yan natin. Pagkaon iwan pag-inom. Wa furujikum iwan yan haurat. Mga tuan, Nabi Allah Musa
nakapaghilala ang aniwan sintuhan. Diukala ni Iblis. Sin piagbis sarahan sintuhan iwan sin nabi niya Musa alaihissalam. Sa kawatuan, mabuga Iblis habar iman. Baitaan siya sinabi Allah Musa, Iblis, baitay ako. Banguno, ini panasat mo manusia. Dahil nga mga kiyaway tayo Iblis, ini panasat niya dua. Sa dua bukda. Sa satun niya inusog, simbabae. Sa satun niya imbabae, sinusog. Uni ni pangumpan niya sa hawat. Natura to ni masa na to ini. Manglakin-laki ni mga kausugan. Yadagbus mamaya-maya dunay kadikadyaon. Simingod hawang nga sila bukon. Bariman. Na. Unim beta dito. Sin Rasul. Ampa na kita betaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi niya kato. Sabda sin junjungan ta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adarru ala rijal an-nisa. Imma kamudarat. Malaggo mudarat ang mga bang sa kausuhan, buko na kasubulan, akat ng kausuhan kataan, bukon subul sadya, bukon alas syabab sa alar rijal. Pa mga kausuhan, adaru alar rijal, andisa, amo na yung mga kababaihan. Aturan niyo bihawon mga ton. Hafasalan sin nafsu, turanin pakayan si mga kababaihan. Na makarihil sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kababaihan mudarat ha mga kausugat sa imbar iman aun tampan nila unin tampan nila di nila karunin napsu nila inakarun nila na napsu pamarayaw piyagkakahakaran nila imbayta sin Allah Ta'ala suratul mu'minun kad aflahal mu'minun siyabot dito unin siyabot dito alladhina hum li furujihim hafizun taganap simbar iman sali-salin tau taganap su sabang madto na pagpi mangi ibang marayaw impiun sin marayaw impiun simbar iman amunin marayaw li furujihim hafizun. Biya din kaya nila magayad, sinaurat nila. Illa ala ajwadihim, doon sadya kaasawahan nila. Turayan tuan. Na. Unim beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, adarru ala rijal. An-nisa, amunin nun. Dahil nga sabab yan, imbar iman, bangaon na kananaman niya, nananamun niya, bukun marayaw, sumabot na siya, pini kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bukun siya mang lakin-lakin. Kumpay nun niya na napso niya, pakabayaan sintuhan. Pangati sintang kumpay nun daw na dyan pa hospital, kumpay na akal mo, kumpay na nuno mo, inapso mo maun pakabayaan si mahaso si mahating control. Buko ni kang piyagbayaan. Aon nagbabaya kay mo, na wang mo iya ka din nagbabaya kay mo, misan hisiupen na nabiti kay mo. Di ko makawa. Sabab, piyagpian, mangiiwan, marayaw, impini simbar iman, amo na in marayaw. Tulayan tuhan. Nauno. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis, asyaitanu jibul insan kajibil ghanam. In syaitan
halimaw tungod pamano siya biya sin hayop in halimaw mabukay na hayop halimaw sin sali-sali na sila hayop na in lion iwan sin tiger yaon halawm singgulangan hayop dakula, hayop siwi-siwi, hayop makasay maka nilara. Magapas. In syaitan bukun magapas. Dumagan kita yaw nin syaitan. Naharap pa ka in syaitan mga pas. Sumud siya pakatan lalawayan sindugo. Uwatin natin niya rin uwat siya. As-syaitanu yajri majrad dam. In syaitan sumud anak kapu Adam halalawayan sindugo inanganen uwat. Imbar iman amin wala niya yaga din napso niyari makasud. Nabuwa. Aun lapal kabuwaan siniblis. Aun. Bangkiala pa simbar iman aun-aun ka na naman niya. Talaw ni iblis di mabaya dumug. Mayta sabab in naglapal haun aun koneksyon sinakal niya. Aun tiaallukan sinatay niya pa Allah Ta'ala. Sumagawa bangin naglapal yaun. Lapal sadya way koneksyon wala timaalluk kinatay niya patuhan. Inagihiblis kabaro kuralong niya. Dahil sabi namin sa naghanggatustag kay man niya leapal, wayra ipik niya. Di na mo ka iblis. Sabab may tayo naglapal lang niya, group kura, tuta kura. Sabangin naglapal, aon pa sugpatan sinatay niya, tudyo pamahasot si mahatinggi. Yang pahisong hilapal, magdaurakan na iblis. Kadtoy kuno yan tuan. Sabab mabuka siya, pamahasot si mahating. Mabuka siya hambuk. Amin beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuba lil mukhlisin. Timapasing karayawan im mga tao. Nag-ihlasim pangatayan nila. Nagrida sila. Hanap su kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nila na diulan in napsu nila. Timap pa sila sing karayaw. Natay mangod na muha kama. Mangliling-liling kita no sinji matuham umat Islam. Hamasa na tuin. Ama asma, gadagbus mamaya-maya doon ay gadigad-yaw. Sinin apo niya mga katlo, ano ay nakaasawa, yung paasawahon. Siya mamaya-maya doon ay gadigad-yaw. Naunin baita. Sahmun. Siniblis. O pamakon magbingid, in kababaihan, amin nagmamaksiyat tabiya pa Allah subhanahu wa ta'ala ni iblis. Bawang pana iblis. Ang pakugdan sadya. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Uuhon natin napso na to. Kapag napsuhon na to, sin napso bar iman. Ampari malarak inatulan cintuan nyari apa bau singgung. Nah, unu pembaita hadis. Innama akhsha alaikum syahawatul ghaih fi butunikum wa furujikum. Unu pembaita wa mudillatil hawa. Impiag bubuka-buka ko pa laungun na kamu sin nafsun niyo. Tay manguda ka man naglaw na sa ini. Muslim, di na makapagulong-ulong. Di na makapagtawang-tawang. Uno hindi matuyan. Napsu. Na uno rin makapupuhan napsu. Amo rin beta sin Allahu Ta'ala. Kala Allahu Ta'ala wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Palman sin Allahu Ta'ala suratun nisa. Kitabun anjalnahu mubarakun. Magkagunahan kita ni barakat. Kadtoy kunin silpon upat yad tubangyad tumabarakat. Napakay niya pakabayaan sin Tuhan. Di mayaw yung ka-Islam niya.
di mayawin pamaugbog niya, di mayawin napso niya, bang niya piyakunik pakabayaan sin Tuhan. Sa piyakunik panapso niya, amin siya yung kiuntuun. Na, pamain sin Allah Ta'ala, kitabun anjalnahu mubarakun. Yan ang kitab sin Tuhan niyo mabarakat. Ang pamagkagunahan barakat kita niyo. Di na magkagunahan silpon, inupat sarang na sa upat. Sa kagunahan na to, barakat. Hatag silpon, iwan niyaw na uno. Kataan masjid, walwang di magsambayang, pari magkuliikin uno. Silpon. Pag ubusin tayo, mahulog na takbir. Pagkatingog siyang silpon niya, kawaw, nalambusa. Basahon. Magbihan. Ampa na tumakbi, magbalik. Paglangog-langog saan? Kalalangogan yung pag-ibadat. Na yung pag-ibadat, kalalangogan, kimugda na sa bahayang. Hamunin beta sinallahu ta'ala. Wa khalafa min ba'dihim khalpun ada'us salah. Umasa, natikwa mo na yun. Pahil-pahilon na sintawin pagsambayang. Pahil-pahil na. May pahil-pahil. Wattaba'u syahawat. Yung pagsambayang nila, iniagad nila, uno nila ra, napso nila. Pula-pula mo kimatingugin silpon, biyara yung pagtakbir niya, biyasa. Sa ukat siya mo kun imam. Hasusungon, sambil imam. Pagkatingog sin silpon niya, ibabayin uno. Basahon. May inunin mo, may tayaw, tumakbi magbalik. Allahu Akbar. Aturatuan, wala doon yung barakat. Pagka wala doon yung barakat, napso innalaum niya. Misandaan malaikat tintimag kay mo, wag kau nakahulog na takbir, ay mo nalara ka. Liarak tuan, sintaw, wiyas sen silpon. Kalukalulong na mga malaikat tintimag kato, papaglainon kita, yun yung sintun ay gadigad yaon. Subhanallah. Na, uno yadto. Ada'us salah, liarak na yung sambahayang, piyahil-pahil na yung sambahayang, wala na miyaga datulan sing kabayaan sin Tuhan, napso niya na inakan, wattaba'u syahawat. Napso niya kan. Nabang biyato syahawat na iniyagad na uno, pasaw payalkaw na hugaya, insusungon niya yan, kahinaan. Susungon niya yan, kasipukan. Sipog siya sintauway, siya nagsipog simbaran niya. Amam Allah, mayta, tiyay kuran na yung kabayaan sin Allah Ta'ala, miyaw siya pa kabayaan sin napso niya. Kaya sabihan, imbayta sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, impiyag buka ko umat ko, mudillatil hawa, laungon na sila sin hawa napso nila. Na mura-murahan mga tuwan, hisuhod na to pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, magad kita niyo mga tay manghudtan niyo, nagrida kabayaan sin Allah Ta'ala, nagparuntungan sila rin diha dunya sambil paadlaw akhirat, mura-murahan, piya pagbarakat sin Allah Ta'ala, miabot na sa binwakto na to, haruman ini, salam doaan na mo, mga langgong na mo, ini di majaga, ti matayhog, sin, ini pagpatumtum sin mga kami, katay-tay manghuran nila, insyaallah Ta'ala, wang mayan kita niyo, yan ugharaan sin Allah Ta'ala karayawan, dahil diha dunya, sambil paadlaw akhirat, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana, wallahu subhanahu wa ta'ala, a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lingkat-lingkat pangadyan lang tasing kita haindoon na isiusuyin biya mga nakahampit si miuso kaniya nagaka siya paruntungan nakula hawak to ini insyaallah ta'ala na in kami muna hari pa kami makabay da waktu ini pasampay na mo in kasilasan na mo pakatan amoy in masi-masi ini dimurungdong sin pangadjian sin kita niyo katan dahil di ha majlis ini
bukon naman habya sin waktu ini wat malengkan hakatan sin waktu kauhan tagupat ka jam inamuin pangajian makawa din diha majlis ini. Sibuk dalong ta amuin bangsa ta in dimihil pangajian iban sin mga sila amun maingat magbahasa Anggalis yan sibuk-sibuk dakata ni maksud iban sin pagpasampay yan katantan supaya sa jakitan niyo long ta di maawam sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makabatok kita niyo maun paamuin sawasa kakahinang limpa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah salam dua apakatan amuin nakalayo-layo na rin di haamuin hulaan na to ini sampai pa mga hula laong ta Visayas Luzon nito. Alhamdulillah nagpakukab na to sila si mga kwanta ini pangadyan tayo ini. Alhamdulillah ini atin ewo kun sadya hindi ka to ini sampai aon laong ta kain na sadya dito kami ha Garden Orchid Hotel Bihan sin mahina at yaon aon nara ko nagkita bihan Indonesian iban British sin kain na yaon. Alhamdulillah kikita day sab kita niyo to nila. Alhamdulillah sin aon to long niya ini ni Daul Islam din di Zamboanga City sarta na ini kaya amuhan day sab sila si mga pangadjian nagkakawa nila. Alhamdulillah na amo sad to mga katawtay manghuran damikyan ni mga kamo yan ha mga hula sutsi damikyan salam dua amon kaniyo katantan amuin wala magbati laul long tamasi-masi imuukay sin pangadjian then di ha amuin majlis ini na murah-murahan amuin palanyuton sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pag ini saw-saw na to maghinang ilmo insyaallah subhanahu wa ta'ala sampay magpasampay sin ilmo karna im mga sila timatabang sinamin programa ini biya da sila sinamuin nagpasampay sin ilmo nakaagad haamuin pagpasampay sin mga gatawtay manghuranta kaulama anta ambatan da sing kami na ininibi sa ini sa pantun laong ta kaya kabtang ko adlaw yan tibi alang kusin sapi na sinu alayhi salatu wassalam biya sakayan ataw adyong sinu alayhi salatu wassalam na isusi mabaya sumakat din dihin na makalamod na dyan siya. Alhamdulillah katan sin waktu long talom sin kawan tagupat ka jam. Alhamdulillah habiyayaon inamin dayaw niya bukumbiya sin nakaunad to mga katawtay manghuran din dito long niya atin niya in mga sila na magkasusa sila sinamin napindawi ang mga in kuan yaon namin ustream yaon napinda siya ring ha amin asalan niya kuan dahing ha amin Twitch nakaunayad to sabi niya tulong niya tiniya misan sila rin makakita hawak to sababin sila nagdi-duty na bang nila ukabon yadto siya nakasabin unuyaon inamuin pangadjian na habiyaon labi na indayaw niya sabab karna yan na YouTube di lumukay misan ako ng kajam dahing haamin pagpangadji biyasin ha hindu niyaon insyaallah pila minute yaon ka maukab niyo na magtuy-tuy ha YouTube inamin ha hindoon long ta bungasin pag-iman yan na rin ha mga bungasin pag-iman long ta amin magtuy-tuy mapuso nila misan sila wala nakasabo long ta sin waktu. Alhamdulillah salam doa kanyo katantan mga katawtay manguran labi-labi na yung mga kawuruhan sing kami amin masi-masi yari limalamuda ini programa sing kita niyo dimirihil pangadjian amoy in biya na sinagina mo jakat sinamin ilmu diara nila na karna in pagyanon jakat sin ilmu amoy in ipamahagi mo in uno-uno na kaya hatihan mo kaya ini ingatan mo na kaamo hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala na mo sa jayad to yung mga kabayaan na mo ipasampay maun kaniyo in kasila sa sing kami katantan. Alhamdulillah mahuli di na kami long ta magpalukay sabab miabot na in wakto na manjari na sunnat sin namin pangadjian din dihay ni amoy nagdasin amoy in pangadji ito siya rin sabay magkhatam iban dua insyaallah subhanahu wa ta'ala
itukbal ko pa ko na to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma Rabbana nas'aluka sihhatan fi imanina wa imanan fi husni khuluqina wa najahan yatba'ahu fala wa rahmatan minka wa ridwana ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya ajidu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.